Аккан дайра түгөнбөстөн аккан чыгар, ал дайранын жиегинде өскөн чынар. Алым жеткен колдон келген ыржастанда акындардын арасында бир ордун бар. Ассаламу алейкум. Назарыңыздарда мен Кубик Калыков, күлкү тегирмени. Бир киши ооруп калып, айыкпай турган дартка жолугат. Аны көргөн доктурлар, сен мындан ары каалагандай жаша, каалаган нерсеңди же, каалаганыңды ич, көңүлүңдү көтөр. Кудай талам канча өмүр берсе, ошонча күн жашайсың. Бирок жашооң аз калды дейт. Көңүлү чөккөн киши көчөгө чыгып келсе, артынан кайыр чыйырч болот. Кайра кайыр сурап. Жини келген жанагы киши кайырчыны жаактан ары бир чабат. Капа болгон кайырчы арызданып сотко барат. Сотко барса сот, сен кайырчыны капа кылдың, ошон үчүн сага 2,5 миң штраф салат. Жанагы кишиге баарбир өлө турган болгондон кийин тура калып, сотту да жаакка бир чабат. Дагы чөнтөгүнөн 5 миң сом чыгарып, экөөң бөлүп алгыла депти. Бузук го мунун өзү. Досум. Мен өзүм аппарат ойлоп чыкпадым, диод деген. Япондордун үйүндө болуп калдым. Мону көрдүңбү? Көрдүм. Бул аябай бир жакшы да, бул өзгөчөлүгү бар. О, телефонго караганда. Муну менен бир жака чабасың да. Так. Тиги менен сүйлөшүп, трубканы коюп койгондо мына кнопкасын көрдүңбү? Кнопкасын басып койсоң, тияктагылардын сүйлөшүп атканын 1 минуттага чейин угуп турат. Жакшы экен, Директор трубканы коюп койгондон кийин. Ошондой деле угуп берем. Ошондой жасап койгон. Мунун шайлоонун алдында жазабайсыңбы? Ким байлап кеткен честа билбей экенбиз. Мен ошо шайлоонун астында. Bir жака ташталбабы? Чалсаң көрөйүн. Эме, рахмат. Каяка чалсаң ошого чал, мындай досторум бар көзү мындай. Билесиңер, рахмат көзү болуп кичинекейден бирге өсүп, аябай жакшы доспуз. Ал уксай жарылып берет сүйгөнүбүз. Конечно, дос эмес. Аябай жакын досубуз. Чалсаң. Не жакшы айланбайбы? Алло. Рахматсыңбы? Ооба, ким экен бул? Мен кабыл. Кабылга кандайсың? Жакшы. Мен кандайсың? Досум. Өзүң билесиң, жакында үй алдым, машина алдым. Поздравляю, поздравляю. Рахмат. Келип турган төрүмдөн бир кичине бир жырга отуруп кетпейсиңби? Конечно, барабыз. Сен чакырсаң кабылга барбагандан. Эң негизгиси, мен бир аппарат ойлоп чыктым. Да? Диод деген. Идиот? Идиот эмес, диод. Идиот. Угул айтпайм. Ошону келип мына бир кеңешиңди айтып кетсең, аябай бир жакшы да. Япондордун үйүндө болуп калды. Да, конечно, барабыз. Эртең келип кетчи. Хорошо. Мейли анда? Мейли, хорошо, барабыз. Мына бастың кнопканы. Кабыл жошо. Баягы түркчө кабыл. Машина алдым, үй алдым деп адам катарына кошуп калган турбайбы экен. Кечеде карыз сурап жүргөн баягы карызын бербек баягы 2 миң сомчу. Андагы идиот деген неме ара жок адамга неме жооп берет. Үйгө келип кет деп, үйгө муну бүтүп калгансың эле. Men de sen недовный болуп калдым. Бу Рахман экөөң мурда жакшы билем. Ачар эмес. Айтам ошон, кабыл, ушуну өзүм укканым жакшы болду. Рахман бул вообще адам эмес. Адам эмес. Бул жаман. Жаман экен. Дос деп туруп эле көзүң сәл мындай бурулса суу куюп кое берет экен. Вообще акмак. Мындай адамдан алыс болуш керек досум. Мен сага ушуну эртең кечпей айтайын деп жүргөм. Эртең болуш керек, бул жаман да. Сатып кетет. Андан көрө жамбулга чалгын, мындай бойлу менен Рахманга караганда кичине адам да жамбул. Адам болбосо да сәл окшош мындай. Жаны эмес, жамбул досун салбайм десең.
Ошону айтсам атам. Алып билесиң. Муну эрим кармап алып айландырсам жакшы айландыра албай атасың. Неме, Жамбылды билесиң, өзү реальный. Чындыкты бекке айткан. Аябай жакшы болот. Өзү билесиң. Ошого эле чалбай. Алло. Да. Жамбыл? Оу. Кандай? Жакшы. Бул ким экен? Мен кабыл. Кайсы кабыл? Бөрбай. Кандайсың? Жакшы. Жаке. Сен жакшыбы? Жакшы, сага чалып атканым, сага бир мактан айында атам. Жакында бир аппарат ойлоп чыктым. Япондарда үйүндө болуп калды. Ошондой аппарат ойлоп таптың? Ооба. Бул сенин гана колуңан келиши мүмкүн. Себеби сен мектепте окуп жүргөндө эле мыкты жигит болчусуң. Сен биз менен бирге окуган эмессиң, бирок билем да. Ооба. Досум келип бир кеңешимди айтып кетпейсиң келип көрүп. Мейли барып көрүшүң керек анда. Эртең келип кетчи. Мейли сөз бар анда. Макул анда? Макул. Ал билесиңдер. Аябай мондай жакшы болду. Реально сүйлөгөн болот. Кабыл. Бөрбайчы. Бир неме япондар ойлоп таппаган нерсе таптым деп мактанды. Өзү экинчи, төртүнчү класстан бүткөн өзү. Кайда жүрүп. Эки жерде канча экенин билбейт. Эки бар мактангансың. Япондардан айланбай кетти. Жөнүнө жүрбөй берди. Ошуят жок экен. Kabul Jambul adam emesi. Adam mesleği için. Özün görüp turasın o, GTS'ini görüp turasın o. Bu maymul bolayım de bana Jambul olup ketkende bu. Bu şu Jambul'du görsem öyle öyle. Bir cılan görgön söyle derim dürtül diye verirdi. Cılan mı? Cılan. Cılandı da zaman bu ne? Ne cılan senin ayağının betinde cılan da terek nezler çıkan mı? İyi. Bu şu Jambul'dan falan cılatma mı? Senin görmeyen göz yok mu? Ayçatan. Jambul düğüne eşit var al, baldarım çürüyor da. Ben bu Jambul'du kamatayım deyip cüremi. Türmede çiriteyim deyip cüremi. Vay atmayın. Ne var kuşu? Bala şakası var. Gevdesini gördün koy. Bala şakası Kuday'ın aytkanın görüp de. Ben Jambul'du kamatayım deyip arkasından faktiz deyip cüremi. Bunun bir Nençik geziti var, hoş Times deyin, atan nerede? Cemalettin adı böyle basar var. Bunun özü meyestele jetpet, benim şu böyleler жазып берет okşayt da ya. Anan ötkönde prezidenti şayla almaya atsak, böyle hatta makala жазıptır hatta. Mintip жазat. Prezidenti 2053 yılga çeyin şaylayladı. 10 ming menen kara gergen adam. 2053 yıl askara kayış kança da unut ya. Boşuna aytsın. Anam dağı mintet. Kırgızdın kança payızı alkaş bolup kaldık dedi. Öyle mi? Kim alkaş? Sen alkaş. O Kırgızlar alkaş çıkan emesi. Niye? Kırgızdan ömrü alkaş çıkan emesi çıkmaydı. Benim şu yaşa gelip görülük mü alkaş? O çıkmaydı da. Anam mintet. Kaysıl el, kaysıl canıvardı niyetin göpçese, oşo canıvardın özüne singire başlayt eken. Biz Kırgızlar koydu niyetin göpçegen kalkızda dedi. İşte zanlamıyor ha. Emre sen koy görünü atarsın bana. Cemen koy. Özü koy. Özü koydağı mez o. Bu hiç gidemez, bir bella bunu. İyi. Anam dağı mintet. Ulan ben en kalmay turgan jerim bulda. Ulam şaylo referandum ötkörü verme. Prezidenti bürotora 55 yılga şaylap salalı dedi. Arı ekonom, arı oruslarda söz var dedi. Kto zavaril kaşu puşsam yesti. Mına uşul sözümden de attırıverse bana dedi. Beni. Attırıvergende sırası ölüp kalat da bunu türmede çiritiş gerek. Kavle sen kapa olmadasın sen bunu onda jakşı kılıp atkan ekesin neme kılba kapa olma kavle. Bir aksakal marşrutkada kilatıp olturup alıp narazy. Azırkı jaşlarım oltup orun berбейт. Aldынан çıksa jööleyt tegele. Je kaçıp koyboyt.
Ne degen yaşlar ösüp atat dep naarazı olsa janındagı kişi aksakal siz oturup ele kelip atpayсызбы эмне naarazı болуп атасыз size men olturgan meden kempirim turup baratpayбы деп Şahane bereketler nasıl mı yaşamadan? Ben uşuğa gelemden çolgurem çok ahtımene geldim etanın ağzına. Hem uşu pazarda, uşu çeyreğin arasında kim bunu almak edip, pazarga baylap koyup, bunu onu izlep girip getsem, ahtım çok girip get, attı da. Uşu yönetanın ağzına geldi yok. Uşu senin gibi tengi götür kalkıp zamanla onu diye. Sen ne olsun senin? Gevdesin tanrıza. Sana akıl zamanında öyle simvolun. Sen ne olsun sen? Haydi ben sana haydi. Hey, vay. Ata kadın alandık bak. Malakete. Haydi ben. Koyutur teyzemi çoğultayın. Gizine turmuşumuz on olsun. Anam bile al desem. Ben karı zaman dedi tanrı olsun. Hey! Sen kimden uttun ha karısına katmalgan diye. Karısına akçalat, malalat. Allah karısın kayrı verir. Alemde sana hiç kime tanmazsa gayrı yapıldı. Nasıl? Mında yakmakçılığında bir yerde paket yaşattı da bir eşkil alıp bir koyma bunu. Yeter mi? Sen aldı gerekenleri al eşkilidir öldürmemezsin sen. Allah olsun, neden olsun? Ayttım sana ha? Ayttım ha? Karız koy, karız boy. Karız algandardı uğu atam. Bürödön karız alıptır. O ağında bir albay kalıp küçükçük koyuptur. Anısı gözük getirip üyün alıp koyuptur, maşinesini alıp koyup tamam olasın. Hem kaynata o göğüstümün evisi talat ya. Hışım suyu göre tanımam olsun. Desem kaynatamak bek dedi tanımam. Geceye pazardan pazar koyma izlep çürüp kaynatan izlep dağıp üçetçik koydu. Biraz var şiir geldi kaynatan. Karoçuk kuda dedi adam nerede böyle. Ama da bir caka git vatas gidip sura atsana gidip net bir kuda de koyamadı. Görse kuda degen sözü gelir ha. Karoçuk kuda kalktı atlı çay buydu işte. Sırasılar ki çaya veremeyim kuda. İştekim çok desem te samınoy nişut değil de nişutçu. Balamda çok çeste Komsomolsk gidiyor burada. Görse Komsomol çok durmayamaz burada. Tüm şeyler, acele köyüne kızı alsan ne olur ya? Hazır ettim bari razvarşık, çoğumudur razvarşık. Erkekten eğimi çıkkanıdır razvarşık. Bazarda kamarsan bağır o şeyde, otunları talçakta olurdu. Bazarda varsan belvattır. Bir yakın beni razvar kılan, bir yakın seni razvar kıl, bir yakın böyle bütçe de tanımaz. İlgeri bizde gitmedi Susamur Cumgalga çeyin, birileri razvar şıkkölçene, kocam kıldırı. Adı razvar kılıp turvanan uruşa getkenleri diye eldeş Türkçü. Azı başkaça razvar kılışadı gel. Razvar kılıp turvanan üçetçi koyadı gene de. O şartlarsa üçetçik tutar ya. O ayında üçetçiğini izleyen kişi. Şahane üçetçiğini uğurdattan eyledi. O şahane bir kere soyayım bana dokşa dedi. Şu partiyizgede üçetçik koyuyor böyle. Tanımazım. Şu kişi göre tanımaz. Kara. Hey. Kara kaç çabuk dur. Atan ne olsun? Ayttım ben, ayttım. Hayla.
Katındı koy, otur. Hey, kayaklı alamaz. Ayaklı bile olmazsın. Hey, bu ne yaptın adam, bu ne yaptın? Bu ne yaptın adam? Ne? Kança attın? 5.000. Kança? 5.000. Beşliğinin var mı senin ya? Kança attın dedin? 5.000. 5.000? Sonra geçen koyun atkanda 5.000 emez mi lan? Nasıl gelemez mi? Kaylatan da gökmeye gelatan Nazire. İlgenin ilip tesviyetle ulaştırgan emez durmayı mı? Lan Nazire gökmeye tan. Hey, uşunda iyi akşamak duruyor seleginde. Hey, gökmeye. Tan Nazire senin. Bu canlı senin katınına koyulgan üç etçik. Kança memleketten kança degen karzı ıspat. Alan üç etçik koysa ağ ülgilet koy demeyin ya. Den Nazire. Nakto sonda aldaldıstan kaçağı zeyne saydan aldılar. Hazırın çevek oğuz paraveleri kalan kırgızlar giyime. Türkiye'ye atar. Bu ne var? Bu ne yapar? Жигит болсоң шок болбосоң жок бол демекчи бир аксакал 1-класста окуган небересин чакырып, "Балам, эртең сен сабактан суранып кел. Себеби эртең менин пенсиям тиет. Экөөбүз көчөгө айланып, паркка барып ойноп келели. Балмыздак жеп. Болуп турбу?" Ошентип эртеси баласы небереси суранып келет. Экөө паркка чыгат. Паркта тегеренип ойноп жүрсө эле алдынан окуткан эжеyi чыгып калат. Эжейин көргөн аксакал небересин "Кач балам, бекине кал. Жерде сенин эжекең чыгып калды. Эжейиң келет" десе, небереси карап, "Ата, сиз бекиниңиз. Мен сизди өлүп калды деп жооп сурап келдим эле" дейтmiş мектептен. Ayal zatının jaralışının özü kızık bolgan eken. Buna misal için Allah Teala birinci жерди жаратып, aga жержемишти жаратып, aga hayvanatты жаратып туруп, ошого баш көз кылып туруп бир эркекти жараткан экен. Эркекти жаратса, баягы эркек hayvanattарды карайт, баары жокту караса эле бүт эле hayvanдар экиден, үчтөн, козусун, улагын жете эле болгон, чымчыгы деле экиден учуп аткан. Таң калып турду, эмне себептен мен жалгыз болуп калгам деп Алла Таалага кайрылган экен. Алла Таалага барып, Алла Таала буян кызык болуп атат го дептир. Эмне болуп атат десе. Так айтышка дагы неудобно. Жок, айта бер. Мага да кызык болуп атат. Карасам hayvanаттар эле экиден кетип атат, үчтөн кетип атышат, чымчыктар экиден учуп атат. Мен дагы бир экөө болсом, үчөө болсом дедим эле десе. Сага аял керек болуп калган турбайбы деп Алла Таала аялды жасап кирген экен. Ошондо кийин күн тийип турган учур экен, аялды жасаганда күндүн нурунан алып, анан айдын ойлуулугу менен токтоолугунан кошуп аралаштырыптыр. Аралаштырып, дагы эмнеден кошсом деп туруп, ушундай караса гүл өсүп турган экен, ошо гүлдүн назиктиги менен жытынан кошуптур. Биякта караса суу агып аткан экен, суунун тунуктугунан кошуптур. Кандай жасалып атат аял. Анан асманды карабай койсо, сагызган учуп кетип аткан экен, шакылдагандан кошпойт. Чында аралаштырып бүтүп, аба жүрүп аткан учур экен, абанын жеңилдигинен кошуптур. Анан шамалдын туруксуздугунан кошуптур. Дагы эмнеден кошсом деп асманды караса булут турган экен, булуттун көз жашынан кошуп аралаштырыптыр. Себеби аял заты сүйүнсө дагы, күйүнсө дагы баары ыйлайт да. Анан чагылган менен күндүн күркүрөгөн коркунучунан аралаштырып туруп, татынакай, чырайлуу бир аялды жасап туруп, эркекке берген экен. Мен алгын дагы өмүр бою кыйнала бер деген экен. Ошон үчүн бекер айтылып аттыр. Жакшы аял жаман эркекти жакшы кылып, жакшы эркекти хан кылат деп. Жаман жакшы эркекти жаман кылып, жаман эркекти вообще жок кылып ийет деген да. Бүт бардыгы аял затынан. Атанын сөзү акылдын көзү. 100 досуң болсо сага аздык кылсын. Bir душманың болса сага көптүк кылсын. Бирок
жамандын досу көп. Жанына бир тыйым пайдасы жок деген дагы сөз бар. Ал жагын ойлонуш керек экен. Коштошуу керек. Эртең эле жолугушкандай болуп. А эртең жолугушканда саламдашуу керек. 1 жыл көрүшпөгөн адамдай болуп. Саламатта калыңыздар.